što ti ne dolaziš? Čekam da me šlepuju, tata. Ko da ti šlepuje? Pa ovije što vučeju sa sajlu. Vikao sam ih, ali još gi nema. Zašto da te šlepuju? Pa nešto je čukalo, motor čukalo. Čukalo i odjedan put stade. I neće više da ide. Pa jesi ti to u kolima? Pored kola se, tato, pored kola. Pa ulje iscurelo iz motor, neki delovi su zaribali. Takobar priča ovi što su gledali ispod kaubu. I onda? Onda nalete na budala sa BMW, ugljevi mi branikot pozadi i ulubi malo stop set. Lal ti vera, žete. Nije velika šteta, tato, on se nagradio više. Ko? Ovaj što natrča na mene, ko da nema oči i ne vidi da stojim. Koliko ja vidim, ti si kriv. Pa to će policija da utvrdi, tato, baš sad ispituju slučaj. I šta kažu policajci? Pa kažu da je registracija istekla, ima već 10 dana. To ih mora da platimo, a za ostalo što je pokršeno koji će plati, još se domunđuju tamo.